Жаштар. Те көрөр бүгүн уроктор болгон. Анан бүгүн покачался кичине. Бүгүнде көрөр Fit In деп спортивный зал, тренировочный кошту жарады. Меге бесплатный талон берген 15 евро onun баасы. Бумда эмде көрөр не минеральный ла энергетический напитоктор уштуран автомат. Көрөр бумда автомат. Бумда картаны айтып систем. Вот бу меге мындай бутылочка берди. Этот толстяц мультивитамин деп выбираем. Штарк. Культ. Мындай жанны толстяц став. Фильтр бар анда тираж. Четкий штука. Yüzüler не 4 градус. И он десе кичерге жакшысын. Бесплатно, кстати. Көрдүрбү? Кичине каждый литр тек 15 миллилитр. Жакшы жүрөр.